Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa mo le nei aso whareile. O le ua maawali poti le tamai isi pepe teine whātau sanga le na malemo ina ua pa ui te tonu se vaita ele le swimming pool e se whale I Adelaide. O ta uele le 7 News nanga I atu so soani whamwame I le nofuanga le Price Avenue I Clemsic po le te o le se fulu le tau na nafi mai loa I le teine titi o Kreia Patal wa ave se me le vaita ele ua le iloa stasi. Ta ule li pote talton wina o stene tite e ia fianga tumau, mai le tautala, mai fōringa sa ye I le whale malona tamaa, ai le I loa le temina luai I le vaenga o ye le vaita ele. Na wala au le tamala 000, ma siona to olua sa whainga ruenga, mai ui tau mo whainga paramedics e la vea I le tene titi peitai, na mali ulava le whala mai. Ai mai leo 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 ye se tūlanga ma salomia e stasi nei whaalawe lave, a wasaunia nei se li poti mola korona, ma suesu enga. Wa mariri umala ave ta avale malana pasese na malangatu se ta avale le tu se sa e me le pone po ta ue leo mai Victoria ta avale na malangane ia ila ua ia na anga isa o lava mawheto ai masela au Clendon Road I Turak po le tau le valu. Na mariri wa lava ila ua ia I lea no fuanga ma lo whata dia wha maoninga po o I tonu ua fia e le I wha mautu ina fo I wha mtalanga umai wha tatau na nei wha lave au le a wha ilua leo I se teimi o iluma e se whailua inga matu stala. O pisi nisi po fale o loa I lunga o pengta whailangi e ngō le Sheen ma le Temu o ta ue li poti le so o sidia ma le ta I lua piriona tupe ua maua I whaataunga mai Ausetalia la vaia I le tausanga nei ma o whailoa le ABC o le so longa le rei o pisi nisi nei company e le taumate wa a fiai nisi o pisi nisi tutonu lava le atunu. O le suenga na whaia, e le company e le Roy Morgan wailoa ia sidia ma le 2 miliona tangata Australia o whaia whaatau I masina ta itasi I whale loa ia lua, mai si foi au unanga lunga o pengta whaelangi po online retailers, e tau ngō fie fo I tau o lato o loa. Wa mai di suenga le temu rawa ia le 11 neona whaalau loa, a o le app au pito ta atele leo na download tangata le temine mo whaataunga. O le wingo le ngō le au unanga temu, Team Up, Price Down, ma sa whaalau rua mo le malo telo Amerika, a o le Sheen, o ta ua sa amtaina ma whaawai I tonu o le atunu o saina. O se tangata nanga I atu se skuta I le tai awa na leila ua maliu, ina ua a fia se whaalawe North Ride ai le taina le lima I le waweao. Nanga iane leo ma le vanga sosoani le whetaula I ngālai Epping ma Lane Cove Road I North Ride, ina ua maawali pote se taavale ua wheto ai ma le tangata nanga I atu le skuta. Sa whaia ngā ruenga la vea I le tangata le peita ina mariwa I lava I lea no fuanga, ma lo whaataria se wha mauninga o lo na ingoa. O le ave taavale wa ave natu le wharama I mo le whaio siaki e te tau na whaatino, ma wa amata nei le suenga. Pautuaina le atunu ia alofia le no fuanga na tupu ai le whaalawalawe o na lo poloka I leo mo le whaatino ina o suenga. Ma le tala muri o lo sue nei leo se pangota o te tala se I tua, ma le whale pui I sini, ma tau wha mautu po whetonu na se ai le au unanga walai o na tula I mai le tūlanga. O li putia le 9 News o le pangota e swafa ia Corey Hastings, tolu se furu tau sanga na ngai e se mai ma le whale pui Long Bay Matraville, po le tau le tasi le au na nafi. Ta ua le pūlenga e māfua o se sasi le pāenga le administration, sa whaia suenga po whea uanga iai, whai mai na muri wa ai se taulanga whaatau East Gardens, ai le taina le tōlua na nafi. Tau fia le wharapuipuina le aveta avale ma isi morianga, ma sa tau na tūra I whaamsinonga I waka I le tai awa na nafi. O whaamatu maiso na ata e leo ia sira fia I tangata, ma longo ina waweatu leo pe a sira fia iai se whaamatalanga. O tala ia le Radio Samoa mai I Ausetalia ua fo I nei aso whareile, ia ma wha mai atoi fo I le unanga le nei mai aso se ia via le vai aso fo. Manuia tele le whai ungo le vai aso, manuia fo I le 2 tausanga o le Radio Samoa, soifua.